Nisa sia vilingi wa maovo. Saa 3:30 sawiyo na omunde tuiwadha ndatuma tukone miongweli na ili mwaini we 11 mwaka wa 2025 nitwaliuka na vilingi wa mauvoni to Caroline Mweni wa Muteti na nitho nditethia ni sana Sharon Ndinda na mbetu ambo kunenga latima nengie wito ondeni wa vilingi wa mauvo. Alatukumbanesie ne bamwe na Kalonzo Musyoka eyasya yuni wokwete mwanya wa Raila Ruto ayasyo liyo tangasi agenda. Atongo ima waipa kuende ya kukunia maleve Muteti woki so ikuosa kivila cha Mumbuni North. Sivitali waki tuyo rifaro kuende ya kukunika kumanano namba nene ya awu alameenda kuitwa. Na ene ndinga iye mwingi kuia aki itina wakambune wasimiti kutume ithekasio matewanete. Vilingi wa maovo. Tambelelia vilingi na ikulu yitu ya umundi itina wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Kumala na kwambia kwikunia malevenza wokamba nukona yutu wakosa kivila cha Usumbi 2027 itina wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Kumala na kwambia kwikunia malevenza wokamba nukona yutu wakosa kivila cha Usumbi 2027 tutumie usungio na welesio waku nambani ya ili itatukende muitano kana mitandaoni yitu ya mikumu kanilie na tambeliliani kana mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni waweta kana yu ni wokwati ite ngaliko yolei na nukosa mwanya wa mututia Raila Odinga kukitia mavata maenende na kumeta na nutongo utailite ainena kuya ainena kauntini ya Siaya Kavindani kala eatiane tena imwe sia ndongo ingalikoni ya ulei kumukune maleve mukiti wa kivila cha Keliombunge cha Ugunja engineer Orodi Odhiambo ni wetie kana nukwende ya kusukumisia mawali ku maunduni meukoni ya utongoi. Angelina Muse nukutuelezea. Nene kauntini ya Siaya Kavindani kalati ya niti na mtongo wa chama cha DAP Eugene Wamalwa na seneta kauntini ya Masako Agnes Kavindu Kalonzo niwa watakana yuni utongo ya chingaliko ya ulei na chelo chake kineni nuku kitia mafata maa ndi undu vailite. Watu wa Homa Bay, watu wa Kisumu, watu hii ni Siaya. Nyinyi Siaya muko always nambari 1 kwa kutetea demokrasia yetu. Na kwa sababu baba amelala, mimi ni baba mdogo. Mnanikubali? Wangapi anakubali baba mdogo huyo? Na kwa sababu baba ameenda na Kalonzo huyo alikuwa anasimama na baba alikuwa ameahidi ya kwamba atasimama na Kalonzo. Sasa na nyinyi mshike Kalonzo mkono 2027 mumuweke kwa kiti. Mtafanya hivyo jamani? Kalonzo niwa wetakana kuende ya kusukumisia mwaliku na ala mana ukichiame na mututi ya Raila Odinga vala wawetakana yunu wasi manyo wa mututi ya Raila Odinga wa kuende ya kukitiandia Kenya. Angama kubali baba mdogo huyo. Watoto walikuwa nalia baba nitawashikilia. Hakuna Ruto hata waua nikiwa hai. Na Kanaani tunaenda. Wangapi wanasema Kanaani tunaenda? Nataka nithibitishe na wangapi nitapigia engineer Road kura tena. Huyu jamaa bwana ni rafiki wa baba bwana. Sawa? Yeye alisimama na baba akitafuta urais. Kwa miaka 15 Kalonzo amesimama na baba. Wakiibia baba kura, Kalonzo amesimama na baba. Hata 2022 Wiper DAP tulisimama na baba. Atongo ya lati ya niti na moni makuliene liku mkwata ambao Kalonzo ni kanausa kwa nini wa mwaka wa 2021 hakosa kivila cha president na komino cha serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunataka kuunda serikali ambayo imeundwa katika mfumo wa sheria.
serikali ambayo itaheshimu vijana, serikali ambayo haitakidnapu watoto, haitaua watoto na itarekebisha uchumi. Kasongo ameharibu uchumi, hajaribu uchumi. Ameua watoto, hajaua watoto. Munataka turekebishe hayo? Harambe! Thank you. Kavindani kau nake President William Ruto no makule atongo ingaliko ya ulei kutanga samongamo wao vamwe na agenda ile mena siku ene ndivandu va kutoesha siasa sia kuvudhisha utongo wake. Na nawauliza viongozi wale wengine wote, kila kiongozi, wewe kama uko na maono ya Kenya, tangazia sisi, tuambie wewe. Ruto amesema affordable housing inaendelea, mambo ya market inasonga, kuunganisha stima inaendelea, barabara inaendelea, walimu tumeajiri, mambo ya afya tunaendelea. Yako wewe ni gani? Usimangamange tu hapa ukisema one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga. Ndilivotia vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Tumaondoni makonetie uteti kukula sia kukitia kivila cha MCA usakwanini munini wa mumbuni. Hiva niyo otoi wa chumwani tuendete matukumi ngwele na muonza enendema mumbuni ni maende ya na ukulwa maende na kuungama etina wa muteti ula ungamite na chama cha Wiper Anthony Kisoi nikanakona ni ya umwe wa mukamba wetanoyo ni kuma kuya tongu imeki vadhukanyo Evo ula wae mumbunge wa Masaku Dr. Victor Munyaka ula wa udhisi ya tongu alame uvuya wa niko ukambane Daniel Mongelano watombanisi ya maovo. Enendi makona sikao ni mamumbudi maende na ukulwa maende na ukuwa tambau muteti uloku kitia kivila na chama cha Wiper wevindani hivyo vya siasa yende na ukusi wa na atitime kivudhukanyo maende na utoeze siasa sio kila umwe aende na ukusi kanangalikwe lake anuma kitui anuma makueni anuma Masaku nyama mwiliyeti anuma mumbuni na pei na hiyo ndamu ikakindukila chabwa ika ndamu ikabali chembai kibila kimo kona kachangwe nenda kangazia maendeleo chap Mungu Anthony noko likakibelani nye Anthony asinao immediately nidila wamuya nganga ni unoketa na balika Wiper nenda atakalama alabe maeke onakeni unoketa nina ndio angela na mtitene yano onakeni unoketa ukamba todoa no lazima tokale wevindani juu ukavindani la enende ama ende na ukulwa mwana ni ngwata ni kwa kusakwa mutongo yula uyungua chama cha Wiper tawona ni wangu hata niyo na ukunena wasio mwe ambaye amukamba. Secondly, chap ni ndomene Ruto chap ekomito yoke kwana nga ground yokamba ine kamba Kalonzo oneke ni useless kana nanda kota nanda tulika hata omekwete kipila chosunde nenda kuye yenge yeye umunde baila nanda atotiye waraila wenga ina mtono senda sandana yo mseto muna mukodi akula yo munde kutana ila ndamenya akiyanga ndamenya sa ila tono sina na rito munde no kutana ila no Kalonzo wenya ndoma mnyongo ni mumanyie kana kile lake ni important kunoko kwa Kenya na hicho kitu ndio ndi tu kwa Asia hii tobe ndio ya kili na tobe ndio anganda tiwo Mose kweli ametu asisia na mweko vya nendeke yake na era ndo sumo kuunga maka umangabana na sasa ndio sira yako angabana na kwa nini waziri ya mbesa akamwete yake support chama kitu cha Wiper usakuwa ni munini wa komanda MCM wa Mumbuni North uvani otwa kwa kana matukume ngola monza walajuma walani onthe otwa isio sakuwa ni usu maminete kwikiwa bosi wa yuti ya Ruto yese bakeya saidi libai mutongo yi akayo ndi chama ela mundu wa chap musindi ola Ruto fekea etawa William Samoei Ruto na kaini mundochi etawa William Samoei Ruto ekemija kitaonekana na muno kwa akamba. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kwa kauntini ya Masaku.
Sivitali wa Kitui Referral Hospital wende kuisilevinda yumu kumana na namba nene ya wala maende uvika sivitali ni usukumanda uiti undula ula simidhia avuka uta kukoma kitandani okimwe onuwa vosi likali ya kaundi ya Kitui ni waweta kana maundu nime kwa ila nundu ilovia siya kuyana ni minite kuvadhwa siya kuminukelelia waki wa sivitali wa mwaitu na siana kana mother and child ofisa munene sivitali nusu Dr. Benson Musyoka aidhingilela kanake nikiende kusiano na choo iseso ya kudhanda anja sivitali o yendeye. Onesmus Chalo ni watombanisia mauvo. Sivitali wa Kitui Referral wende na kukuswa wingi wa awau kila muthenya kindu kila kiutumwa awombe wa elimatumia kitanda kimwe. Havisa munene muvyani wa uiti nthini wa sivitali o Dr. Benson Musyoka nwa weta kana sivitali o ndwisa kumalea awau ala mevika nthini wa sivitali ona kwithi otonywa kukwata itanda sia uasu onthe utevo. Since the financial year 2021-2022, we've seen an increase in our workload in Kitui County Referral Hospital from 257,000 to 409 in the financial year 2024-2025. That's like double the workload. By that I mean the people we used to see in this hospital has doubled between 2022 and 2025. Musyoka nwa weta kana uthuku mwa sivitali unu wathothete vanene namba nene ya wo kuongeleka kila muthenya. Musyoka nwa weta kana kuongeleka kwa wo kumanita sivitali kwithio kiita wo mako koma na mako enuka kwisila kinandu kana kadi ya witi ya SHA ila weta kana ni wathothete namba nene ya wo kuongeleka kila muthenya thini wa sivitali u. That could be attributed to two major reasons. One of the reasons is that with the improvement of healthcare services, we've seen more patients trusting our health services, and therefore we are having more patients coming to seek treatment from our hospital, and our main hospital is Kitui County Referral Hospital. Additionally, you all know the issues surrounding SHA. SHA is good for the patient, but then there are delays when it comes to reimbursing those claims. When the hospitals do their claims, we've seen delays in SHA reimbursements. That has also happened for the private hospitals as well as our government hospitals. So we have some private hospitals who are not accepting SHA, and as a result, our people have to come and seek healthcare from our public hospitals. Kitui County Referral Hospital being our main hospital in Kitui for the public, we've seen an increase in the number of patients coming. Now, as a compassionate facility, we cannot send away patients and tell them our beds are full. So in some circumstances, we are forced to have two patients share bed. Musyoka nwa weta kana muvya wa uiti no manthi osungio wa ukwithia mitumiane ya kitanda ni wathala vala weta kana budget ni makwatie ya kuminukilia maternity ya kiumunthi ya Mother Child Block nthini wa sivitali o no kana kuola namba nene ya wo ile kuvika sipitalini o vala weta kana maternity nza inotonywa kukwata itanda mpewa manere na miongo 5 na iweta kana maternity kethia tono kuola namba nene ya wo ile kutumia ni itanda nthini wa sivitali o. But how are we going to then solve that issue? This financial year we've budgeted for the completion of the Mother Child Health Block. Most of them might have seen it on the side of the other side of the road. And that facility has a bed capacity of 276. So with an additional 276 beds in this hospital, surely we will not have patients sharing a bed. So we are very optimistic, and the governor has done a lot in the Minister of Health, and we really thank him. And we are committed to ensuring that our people get the best of services. Delivote Blingwa Mavoma Tongoi TV, Neto Onesmus Chalo. Kania na mavuasu MCA Wandalani Francis Kitaka na munyanya wa matu Judas Ambilindawa na matuvwa ni kundi ya Dominion Mission Theological University kwa otongo museo nduwani maine na itina wakwata medhinzio ino atongo yani makulia asiai manenge mwanya wambe kisomo cha siana sio kwa kuikidia ina wa nekindu ona kimwena ingi mailika ndini wa kisomo cha nduwaima ingine makulia atongo imose otongo iwota weto wa kuthukumangai na wakwa ilia madhayu maenende Ben Musawe na mauvu. Mheshimiwa Dr. Francis Chalo Kitaka wa wodi ya Ndalani na Mheshimiwa Dr. Judas Mbilinda wa wodi ya Matu kauntini ya Masako ni matuwa ni kimanyiso kia Dominion Mission Theological University ni kuondoa uthukumi wa musio kula kwi mwene nthi kwi muthenya wa umuthi
university wa DMTU no ni recognize ye kwa public service no ndo uthukumi ola ni thitwe thukuma ando na ndiasie ti undu munini nitungianga imubea award yao ni sweater wa DMT kind of Mission Theological University based in Ghana na then ni university recognized in different countries. In fact then andika libo 20 kwa uni global university nendana zikana inane wanga yo mulina newa degree ya doctor nondwa na mometa wa public leadership na nenda kwa asiakana uzuno toni wanga hii na again no toni wa mwana injula wangu ne yekula nondo tekanda nguni yakula otongo yesu no kwembo atoneka. Dr. Judas Mbilindawa ni wa madhudhi ya si kusomethia ciana cio na ingio na mokose vuso ya kuendea na kusoma mate kusisia miaka yo nenda ukulu aciai nikenda ma invest muno kisomoni. Let us invest mostly kisomoni nondo kida wakikwenda mwene mundu kila wasoma ndeza obenwa imundu ndeza ubamoni ngika mobena ni chake lakini naonenga kana kithekana kaka tauni kana kanenga mudo kaka baluka uke lakini kisomo nikikwenda mwene kwa tu invest muno kisomoni na ndo alaiva mundu takwa na degree go back to school kisomo hiki ameizi laisi ona usoma we muima ba school uga enroll uga so we ndo ikala class ni ukala ndo ndaikala uko ka weekend we meta distance learning kana online learning ando the maisoma ni sure tokeko with ya ando ala mangyo ya matena information with ya you nimambia kwangu mena information. Dr. Chalo Kitaka ni wa makuli atongo ya sakwe kwa samia nye ino manengeto ya udhukuma ene ndita wito wako modhukuma ngai oingi wa mamana kukiita madhayu angithuthi andu na siate ithita atongoi ilata na mwana wa udhukuma tiyumye na tuose mwana usu na kuutumia nesa nikenda withio ilata ende na udhukuma mwene nthi twithe tuende na udhukuma ngai ni kulia ngai nikenda ende na unenga vina na otoni na ngo nene na ngo thina vina na ngo ndandau nikenda kabikie kwitha ndona udhukuma andu nikwithe wa maisha ni mako kumela na mbeiye udhukumi ona ndana mbo twika mheshimiwa na ndana mbo sakwa ene thitwe no sete buso oya ubikila andu na gukita mathayo mandu alangi une asiatie ngai mbe leno udhukumi na tuitwika servants nikenda ngai ebindane ya mweso yatukilia ongia yeli ni matongia ko ni makula movea ni kondo akumaiki ya na udhukumi deno wa degree yela na ne wa muthina no munthi no ndo public service nyene ngwenda kumakishia kana nengwe yumya na nengwenda na mathukuma mibeane kile kila manengete na tibo ya ngai nikenda ngai yaende na utukilia nikwetho wa yune ni mwambio sinu nene ikoka na sinu nze ikoka na tiende andu onthe useo nikenda na ngai gabikio na kutulilikana lakini ndo ne wa that opportunity ndo andu mama tu nenda na mone matunge mobea pio ndo wako mboza ne ungame kilioni cho na ndimashu aneza yune na ne one degree nge ya doctor na une kwaze kana we are advancing na odo uko mathiro ya we are going to change way of doing things we are going to do it better than odo uko na amount ndo ita empower na knowledge na time power na kila kiende kaani kenda mundu azabu ndo make vilingi wa Mavumo Tongoi TV nyenita wa Ben Mosao NMD kuma ngai chuso mwingi ya yulu kauntini ya Kitui maende kumanda aki thekasio itina wa kambuni umwe wa kuthia simiti kisioni ki kuendeya na kutumia ithekasia NMD vathukanu na mawiti kila nomo mainena na andiki mama uvo sokoni wa ngai NMD ameasekana itina wa koti kuungamia uthukumi wa kambuni ukithekani cha NMD udhukumin wende ye na vala amwe me kwa sekana ithekasio sio setwe bate wiweno ni masekana mitawila yezito ni kambuni o ithekani sio yende ya na kuike madhabi momo isioni wa mbanga na mowau mayatha na kusikata kambuni uyu ethiwa ndwiti kila kuikala nthi na ene nthi 10 na mathina aya Osea Kimanzi na mauvo. NMD kuma ngai NMD kuma ngai thekasio itina wa kambuni umwe wa kuthia simiti kisioni ki kuendeya na kutumia ithekasio NMD vathukanu na mawiti kila nomo mainena na andiki mama uvo sokoni wa ngai NMD ameasekana itina wa koti kuungamia uthukumi wa kambuni ukithekani cha NMD udhukumin wende ye na vala amwe me kwa sekana ithekasio sio setwe bate wiweno ni masekana mitawila yezito ni kambuni o ithekani sio yende ya na kuike madhabi momo isioni wa mbanga na mowau mayatha na kusikata kambuni uyu ethiwa ndwiti kila kuikala nthi na ene nthi 10 na mathina aya Osea Kimanzi na mauvo.
mainena na nikimama vo sokoni wa Ngai enenzi ni mazia kana kwa ilungu yasa meritwe menya mawani kampuni owa kuthia simiti na vala amwe maenenzi mekwazia kana ilikazi zwe ni kampuni watema kwa tienio ona amwe agreement nyende ka agreement na mwindi lakini nedie kutiza ndaiga mujo ketekeja kwa nedie alikie kwa mwindi na ndina mundu lo tainide kana kilikite kwa mwindi unye ni mwathirike muno namba 1 yeka chako jebu 10 na kindu na thina jitha kwa mwindi na kwa nyendina ndina bandu twaza inaniana mwindi iko junior kirugula na vekitio ni job zaidi ona itina wa amwe mo kuzikata kampuni na mweya wako tikwazia kana kampuni ngamie uthukumi ithekani sio enenzi ameanzia uthukumi no wende ithekani ina nzi ne kwani kotini na nzizu kotini ve na hoda yumetwe iku restrict kana ikusia uthukumi wanze wa kampuni yesu etwa Simba Cement ambayo ni ile kuendesha mpaka kile kwani wiki kichwa na gamu hiyo thiga ile kadino ya amua lakini kampuni zino ende na maundu mayo makwikata makuthukumia bo nundu ona ni nasi yeye tunege totonya kupanda ni siete koyu nundu wa mutausu mekete bu masia na balandu mana kila macho kama keke ya mathanzu na istoche wiyo mundu alo nege bu na bebachwa su abebachwa ni mana chokie mathi matha mathanzu piu ikenda numekekata kwera kwikabando ingi enenzi ni mazia kana kampuni ni winzite mitao mirekani zio kindu kila kikwigia muizioni mathayomo otondu mekwelezia kinikiangali kia andu ala mavektiwe matata kima nikwita kwitha kila musingi unambie kuka kwinzwa amwe maito tunenze musingi kendo 5 meters kuma nyomba ila tukoma na kweza kwitha musingi uzuni musingi mulikuvyo musingi wa futi tatanda to wa muno liku na mtu lazimika weze kwitha na maguyane tuyenda ano ndo tuinaziana nini tuitia bunu ndo musingi osu na ukweza kwitha yue lazimika nedani uyane uthina twana kana utinda bumuzi uko na kwena andu mengi tuitia uya ndo akweza kwitha na tuili balwani na tutindie bumuzi ndo amuzi wa musingi osu na kila undu osu wethiwe ni twa mandie mungamiwela wongamite uya osu endeye na kila twa try kana twatatie kunenanya nake kana weze kwili ntwa kukula nyana ata tutonyotetheka matuye kana mwindi nzira mutingi kwake kwa ubendo twa ilo complain nundu wakwira mwindi nzira mutingi kwake oila mwezi yune ibinda ya mbugane musingi ozu wezi ane etieke iwo na bala wezi ane etieke iwo twa 5 meters kuma musingine kwa uke wuku ketia mutu inge bione ketia na mpaka mowa umesiene na yutu ekola sia inu ige tutonya kutetheka enenze inge ni mongerana kwazia kana ona itina kwithi wa kampuni withitwe kizioni gikwa ilungu ya miaka mbingi veimyanya ya mawia enenzi makwata kumana na wia wa kampuni tatu ina thina na gwini kwithia university ni wambililizia kwa kamutambo ndaneta community ya Ngai magekalanzi na andu mangai mathi kukulia wia ni mabatiwe kwandikwa andu ala mothukuma buma umite kaundi ya Makueni ona tiko kukuvi na ithi twina mabundi twina andu matonya thukuma wia wa moko twina ivetito nyota bakiwo twina ivetito nya kutakithanga thi lakini andu azumo nthe mayo nengo mwanya kitumi niki enenzi ani mazia kana ethwa kampuni owa kuthia simiti ndwetikira kwikalanzi na enenzi magizio gicha Ngai na komina mathina ala methitwevo kwa ilungu ya mithenya 14 nimeothi kotini kuzikata kampuni ikana kukwata agio kwa hivi nitukulia company kana investor nguru withwe ni wetikila kwikalanzi na andu mangai na muthenya wazo ithita community nituoze tambia kuthi kotini ethia within matuku 14 nguru ndetikila kwikalanzi na liaison committee as of problems ya andu mangai kwa ndu wa uithi andu mangai twi mwamba nitukwia investor nguru alea kuka akomane na andu mangai wiola wende ngai nituungamia after 14 days kwa andu mangai manewe aki na nitukulia atongo imaitu ala twanyuvie withie ni matukwata koko ndu ni andu mangai makwate aki na environmental impact assessment yekwekwa ngirivoti ya vilingi wa movo kuma Ngai kiuso mwingi ya yuluka undine ya kitu ose ya kimanzi
Musesa mwendo atelekanya na movu asuma kiosia kemanzi tulike kuloni ya omunde na tuyosa mausungio ikulo yikuliti tina wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Kumala na kwambia kwikunda malevenza wokamba nukuona yu tokosa kibila cha usumbi 2027 tambili yangalikone ili itatu kenda emwe itano we mundu itika na 2027 President ni Kalonzo itwa Samson kumangalikone si alikoni Mombasa ungeka se Kalonzo ndambosa kibila ki ni Laban Musyoka kumaikanga volleyball. Kalonzo will never be the president of Kenya hata kwa dawa, no financial muscle, no political strategy. Na wetete sito yake na ongea kasa mutongo TV round yu tuisi Kalonzo. Akavita saumwe wa kwa cha suange tuimesi Kalonzo tosha Joel Ndeto kuma kitui nzangathi. Okay. Mutongo TV vava ingwe kie cha usumbe ni cha Dr. Kalonzo kumalanza kwake tukosa kivila kie cha usumbe kwa cha kioko tennis TV ndani kuma State House. Okay, yes, Steve ndani State House 2027 aitwa Peter Mboya kuma Kalongo Kilungu. Mutongo TV isuni tambia sio kwa Kalonzo aile usungu ka Kenya yonze Jafed Mulatia. Ongea kasa Mutongo TV Kalonzo kula akakoniwa 75% lakini makwatane nundu kila kula makoyewa. Luto ndesa usinda Kalonzo vateungi wa kura na kivila cha usumbi kika kuoswa kula tekuna siamana ninywe. Okay. Disi aseta wata aitumete kuma wa mbiti ngalikoni siake sau tuise ngalikoni ya YouTube bena mutuwa mukamba aite ye vatende nukosa ongea kasa lazima nukosa tene Kalonzo akogangari kabisa na kila mtu anaona tu sahi afadhali bali na wale wakamba wachache wamelipwa kumtusi na kumdharau Kalonzo na ninawaambia wagome Kalonzo tosha kivila cha usumbi ni cha Kalonzo Musyoka. Twende todhi muone ni tusoke dheti. Kuma ivindea kwa mbati kibebelo chaambatua ni mutongoi kisoi munyao miaka ya nakuu ivinda yingi ya mbai ya kwa mbati kibebelo tuthinginya usumbini nivikie andu mamumbuni north ila yukamba wa masaku yuko wasia umwi ni mawetie kana kura sia kibila cha MCA mumbuni north menenge Anthony Kisoi. Yes, Anthony Kisoi wa chama cha Wiper. Niko kuli andu maitu kwa ndaya mumbuni north kibila kiwa Wiper Patriotic Front kaima ukiosa hiyo na agachagwa na anatembea na Matiangi na umealange mazi Kalonzo we mweke vile kia ward na wende utuika president wa Kenya. Kura kwa Anthony Kisoi ni kura ya kuninge mpai ya mukamba ndaya na kuna ni mpai ya mukamba yana kwa yana yi ungu wa Kalonzo wa Musyoka mutongo wetu wa chama cha Wiper na akamba the nimeyomba nitikosa usumbi mbaitu anduma mukamba anduma mumbuni no musa kwa mundu kuelewa kila Kenya yende na mundu tono support sana situ na tungame katika tini ndo ase maitu. Kura kwa Anthony Kisoi wa Wiper ni kura kwa mpai ya mukamba mbaitu kamwene keta wakaketeka na ka likaito tunenge mwana witu Kiso londo nye oyo matambia lawe na mama usemba ba mungu ni wasemba na undili baba disemba na undili na mutuma onangamwita na mutuma mala 10 weno ano Anthony Kisoi muyumbe ula ukite MCA mumbuni north kwa chama cha Wiper Patriotic Front Komboa Kenya. Uvo museo kwa kuwe musia isia bonge sionde sia Nature Vital Wellness Center yu ni mbinguwe kila muthenya kuma wa kwambililia nginya mathandatu kwambia saa ile sia kioko nginya saa 12 sia airwayo kila uvonge yu wena ndakitali wena utui kamwe ya neu na muvitu kithieni serikali kuita maitumia natural medicine thokea uvonge ula wiva kuvinaku ukwate uiti kwa mavombe ange none na nyena itu kuisila namba noti muonza ile itano itatu nyanya itatu kana noti muonza itano kenda noti namba ne 0722 533 833 kana 07
0757 590 590. Uima waku wamwe uyesa kwetela kwou nduketele Nature Vital Wellness Center yuto vingwete kuma wakwambililia nginya wathandatu kukwetia uiti mwailu vakuvenaku kuteleka na uiti mwailu. Wenu manda skulu museo, ula unenga mwana waku kisomo kiseo, tuswete utuika, ula wende kethetwe, usese iba mwana mawedhi loko madheu, na mailu kwa amanyiwa, nduka amandi vya nyingi, The Ultimate Leader Mumando Hills Academy, jivo kondo waku. Tuina mawedhi loko maseo, maki umundi, na nyumbande usia ukoma, kwa amanyiwa, maimwana na eitu. Sukulu witro, ni mwitikilithi kunenga udhei, kwa amanyiwa makukoma kana boarding, kuma grade 4, kufika grade 9, Oundu umwe na amanyiwa makwinuka Canada Scholars. Imanisho sitro ili ikwatikana Century Park, musini wa Masaku, Oundu umwe na mumando shionde si kauntini iya Masaku. Nyumba sito siya kukoma, isaovetwe nesa, na ikombo nyunesa na itandanzeo, nguwa siya kuivika. Kiwi kivyuka na hot shower, wamena kulukusio, maidhiru lukoni maitro, kunenga amanyiwa mwanya waku dhiyo mwa, kithitoni cha kutui kithia mumanyiwa waku, kuiwa emusi. Kimanisho kito, kina basi siya kuyana, kuikithia ukuiwa amanyiwa ama kwenuka Canada Scholars, ni wethi wawina ulaisi. Ingi ni trikane samadhaunita, ballet dance, taekwondo, skating, ball games, volleyball, ludo, scrabble, chess, music and drama, katuwa madhau angi maingi, amanyiwa maitoni matani ama liuma seo, na mena usuvia wakuyana, kumanenga vinya kila muthenya. The Ultimate Leader Mumando Hills Academy, to the modern science lab, equipped library, fully functional computer lab, shion the kutethesia mwana waku. Sukulu witro wa Mumando Hills Academy, ni watongo itikomola nyumailu, makusomea musini wa Masaku, iyandikithi kondwa wosa ni wa Moiwambe, kana January, mwaka tuendete wangilili na meongweli na thandatu, kwa mauvombe yange, nina itu yukwisila nambani noti monza inya noti, monza thandatu, itano itatu imwe. The Ultimate Leader Schools. Education is the light of life. Musaisa mwendwa ni kalivu na ni muviano ndu wa kuikala matamboni ya Mutongo TV. Na tuisonga nambe memba mangwataniyo ya aimi miunda ya mukamuku Farmers Cooperative Society kuya matungulu ni manena na Mutongo ula wivo valama weta wethi utote na umilu yulu wa unengani wa miunda mayisi kwata yende kudhowa na kukomba idhwa ute na wendi wo manena nandikima mawo sokoni wa kituluni ni maweta veno lusa ni mwingiza amani su na mayisa kuitikilando avudhu meyune na mali yo valama umbula kana mweni ukite ni mekwithiwa maisa kuwa nza mengi nzao ila yena molo tomoseo wa kumasuvia miunda yo ila makwatite miakani ya tene. Boni Mutisia na mauvo. Memba ya mwenesekana vajina uthi kana umilu mwenu yolo nengani wa miunda yo na kuthuma mekwati vindani atene vyanu mekwati tolwadhuka nimetalatala yo na lama tumilasi kalone sio na umanengetwe miunda ko andu ala meko tituisi na ingi alama tuengetwe memba mataenda omba noni lakini matwilwe miunda yito kini joki utuwithia wo twaile onengwa miunda yito kwanziela ya ilite nondu twawiye miunda wito kwa umirongwe aituona andu matuite po ciana citu ticio ituite tukona mundu aimite munda munene kwithie na ivitina nicio twaukire munda na mundu ayuma kiki ayuma masi ayuko tuwa munda munene baya uize ithie tuina munda kila kiutuia woni chochu vino kanengwa achira itunanza mela ivo keka ya tutilangile munda uitwe kathera twithana thina nayo miunda yitu ziende na utewa tusiaisye na miunda yitu zitewa na kindu kitwa duplication of shares. Share imwe zina muunda wazo iko kiluzi ndei ikaikekewa muunda ongi na mundu ucio aitewa kitheka andu ala meba yose ni mota mamavia ndeme na taito ila menacio bai mundu wina share manaungize miunda ba ngime tano kusoma valwa maitheka ni muku vengesete kukwata miunda kana itheka sio na kikumete thina munene umatena ukwati ukwata mavalwa ya maitheka ito miunda la mikuru
ila twa tiling 1982 85 niyo kukosa title na twa ibangilitha nthatu tukata title alama kwatie title na ala nini ala ingima yako ata title kuko biko munde na kuma bubu central to yane wa mwana wako ikosa title lakini wekilio ithio kandoke wa central ni wailo hiyo sa title masako nini endaanza mane na ndai wa bitukithitwe wako ikosa title kila kingi miuna yitu ikilio wa ndondo ne yatiwe itemiti lange kathela mundu ekilia ndo ofisini atewa munda akewa thima sa kwenda kose mundu usu chau taito wo mundu ni member wa mukamuko kwa utukandea na oveno na kwenda tutaisone wa taito mundu ndo ilonenga nwe taito utialite balances kwa mio tilangirwa mundu kathela nikituke watose taito ya miunda yitu yini to komela bubu ni bombe kwenda unyanza maino ni asia ni ina plot chulo na nzama niyo kiya sikatwa ni member ateto plot na atewa atwai kwani plot yakwa chulu okanewa anewa plot yesu newa nyendithina kwa uwa kama kwiwa naume imake yobe no sindu mana na newa wona nenda ni umwe wakwatia ni asie kwani ya DCI naibo kutwa nundu akubenwa ni asie na ina kasendro kage kaiba ona koni nabeniwe ndianewa kwa uniwa moyanza mapindu itwe ikeki waingi na nikenda adwala maitie sindu sio makatungiwa na ni asianza mera yibo tiibo ya nayo yalika ninde ye transparent na kila mundu akwate kindu chake akwate kwa uwo ulota akwate no kila kibo titwilwe kithele na nikenda tiende yu ni mautakana maisa tikana utongo ulaungamite ngwatanio kana nzamele matongo esie inelala kethwa na uthei kana umuluveli kana usakwanuo ni mwiu ukite ni mwitikila tupetangeza menu tukwate wa kitu ya keli pa miunda yibaka sioni ya tilangilwe ni popo nikasonga ya tilangwa miunda nesa kila mundu anewa mundola wake twimina mithene yanonela miunda ya twikikana savea ni wapitizie pesa veo tilanga munda tena scale na mundu atema twike na munda wanga nyene munene ukaotilwe nikala peke mundu ngezu ata na miunda yote langilwe ezutie bitio na twebe namba kendi member nekana tupyewe akila yitu munda wito weza udala twikwo ana wala matu ye makwie na itu tuke tukwe itakwa nina miaka 70 na siana siakwa ndikindu nizi na netelete na ninandu kwa umakesa yake aniende anaona ilaeka thamba tu so udienda tupwewe nekana jana hivi tuchona mwana ya ivye kilelo kito kilatu inachona tu ndo katanga zameno mukamuku mundu wa kutea munda yitu bailo bakati langi munda yitu kazala na balatu ya wone kwe twetelete piso twirwa maviani twiwe mate ama pati ya tukombozye maikombothia na maileo tunenga mbesa kwa withie thina witu ni kwenda tusakuenza mengi twatiania na miunda yitu tutwirwe miunda ila yitu na achura weania nondo twawie twima memba ngili umwe ngilile mana thambatu na kumia thambatu kwa matungulu kaundini musaku nyene tawaboni mutesia Minister kana munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wa mutavya governor wa Trans Nzoia George Natembeya eyumbanisie kusindwa kwa nini wa 2027 ayasia no imwana nini na aka nini ala meyudie matona kumunenga kivila nundu wa mbesa syake ainena na ene ndikuya anavagara kelioni mbunge cha Malava Mudavadi ayasia Natembeya tukidhitie tamui na kwikathi ya muno aikulia ene ndi mamudhumu sia Natembeya nikana atuike mutumia wa kisio nduane iyo Meshak David nukutuelezea aina nandini wa kikalo cha kunena nisema undumaki imbai nafagara sabuka undini ya Malava munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wa mutavya gavana waka undi ya Trans Nzoia George Natembeya kanave na muikame yumiti kumunenge usinda ni usakwa nini wangilili miongoli na muonza ayase kana Natembeya edhito ayona ye mujanja muno mutavya kana kini choki kamwino cha usakwa nini wangilili miongoli na muonza. Tukifika 2027 sisi tuna vijana tayari watasimama governor Trans Nzoia. Mimi nakwambia Natembeya utatembea tu Trans Nzoia. Tutakupangia kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates watakuzungusha na watakungoa.
Mudavadi no amakuli enende ma county ya Trans Nzoia kumwino cha natembea usakwani ni wangilili miongoni na Monza nikana manye kuidhukisia wasia watumia nambai ayasa kanawe akona siasa sia mouo na tikwidhwa kana ndesi siasa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend, nimeshinda, nimepoteza, nimeamuka, ninatembea. Munene huwa maminista ingini wa Mutola Muti wala wa minister muviani wa usese Iwanzini Fred Matiang'i nundu wa kukosoa serikali ayasa kana rekodi siake sina makulio na Kenya mayolo nisiko sia usi wa yala. Interior, mwingine alikuwa wapi, walikuwa wapi, wanazuruga hapa Malava. Sisi tunataka tuambie wakina Matiang'i na wengine, wewe wakati ulikuwa mkubwa wa Interior, bado kuna maswali tunangoja. Mili 500 zilipatikana huko kwa Yala, wewe ukiwa waziri wa Interior. Wakenya bado wanangoja maswali hayo yajibiwe vizuri. Tueleze kabisa nini ilifanyika. Aiweta ilawa utongo ini. Matiang'i ni walile kunenga ni sub county hili ila Malava South na Malava North ila ikuatika ni utongo ini wa President William Ruto. Aimakuli enende ma Malava kumukwata mbao President William Ruto kufikia amine terms yake ile. Yeye akiwa waziri wa Interior, mlikuwa mnataka muwe na locations mpya, mlikuwa mnataka muwe na divisions mpya. Ni serikali gani imepeana hizo locations na divisions? Ni Ruto ama ni ile ilikuwa ya Matiang'i? Sasa yeye alikuwa hapo hiyo muda mrefu wote, lakini Interior sasa ikiongozwa na wafanyikazi ama wale wametudia na Ruto ndio wamepeana new provincial units ambazo mlikuwa mnataka, administrative units mlikuwa mnataka hapo. Mudavadi ingine wa makuli enende ma Mulembe kweka kosa maundo laisi nundu mbaila ingesithitwe ivanga maundu ma siasa utuku na muthenya. Msifikiri watu wanalala kisiasa bana. Mashemeji wetu hapa Nyanza wa ODM wanalenga, nyinyi mkilala watatafuta mpaka wasukume wapate hiyo deputy president. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV yetu amesha kinzei wa David. Saina siatilikanda tike 11 nusuni muthia wa vilingi wa Mauvo nita wa Caroline Mwene wa Mutiti. Vilingi kwanzia ya meko wanengelelwa ni Sharon Dinda ni muvea nundu wa kwithiwa na ito nthini wa vilingi wa Mauvo tukwendeo tukakwaila.